ngiyakhetha inkosi yezulu nomhlaba onyazi wezulu. Baba Nkosi yamakhosi, ngicela Nkosi ungiphe abana baba ngoba nolimi umsa wakho Nkosi nokuguqa la kanje. Sekumsa wakho akusekho novele benginakho. Usokhandwe uwele umsimbo kuba ube khona. Wawungasekho nezulu lawo alisekho. Namehla uthuntu manje. Ngekathi kunguhluza uhlangothi ukaguhluka waguhluka umhlaba kwaguhluka nekhanda. Amehla akasaboni kahle. Ngiyacela kodwa Nkosi ongakubona ngikusho. uNkulunkulu angenzisa khona. Ngiyakholwa nje noma ngithola ivesi yodwa ukuba Inkosi yokuhle kokuphakama ngikhuleka ngesihlabelelo sokuqala. Mandhola ivesi lolodwa noma ngabili abamaningi. Ngiyacela ngoba sengiyawaqandusela manje. Nkosi sikelela ubaba uNkulunkulu bengikade nginayo wesithathu uthi hlabelela lesihlabelelo usikhombisa inkaba uthi yabona le nto umkhawa ubaba wakho uphuka lapha sebemthumela amaphoyisa abasemehleni phothe ojanti babathi makahamba uboshwe esefika emzini walapha kukhona inkosikazi ongabonike emehlweni owayelandwe ingane emsizini bemize ukuthi ukhona umboso ongafika khona ngapha uzovuleka amehlo basethumela inkosazana bathi uthi umdlulo wathe phakathi nenkonzo esiteze emsizini wayesethi akuwahlele ingane ihlalele khona into yakhona umuntu wakhaza waqhamuka kanti usho nje ngoba uzofika le ngane izokumbiza uthi ke wafika kulomuzi kukhona impumputha ngacinga udaka nje abacinga udaka abanye bafuna bafaka emehlweni ethi inyanga isiZulu thina boshembe isandla sethu uMoses samnika ubhoko thina izandla zethu zisebenza yonke into edinga kuba yenzeke. Amen. Yayiqonda ukusitshela ukuthi uNkulunkulu yona nje uqobo lwayo akukho ekufunakho ilokho engibona ngamehlo namhlanje na. Amen. Nayo
abantu bathatha mina akhoyo beka lapha kulo nkosikazi wabeka umuntu wakhe ngapha wathi ubona nona nkosikazi wathi unkosikazi baba mbona nangu masibani banegcekene nginayo asuka inkomehlweni wayasuka inkungamehlweni kunkosikazi kwase kufika umanzunzana uMakhumalo owayeneshumi leminyaka neminyaka 18 years ambona ubaba mkhwesulwini elele ebusuku wathi ngizofika mntana sezofunda okwehla ngisemhlabeni umanzunzana mayeswa lolu daba ukuthi ukhona umuntu osefula impompoto wehla nezingane zakhe washona kulo mosi lapha emsinyathi wafika wahlala phansi nezingane zakhe yasimbuza induna yasezulwini yathi uyazisola inkosikazi oMbokani wathi uyamfanisa yini uthi umanzunzana yebo baba uthi yima ngathi kuwe ngizofika emhlabeni semfikile kanti emva kwakho usezawulandelwa ngazithunywa zamaphoyisa okuthiwa amazoboshwa ubaba mkhulu ngoba izoni kushemba ngazakhe ngamenyanje umuntu umbone mbi kanti kusho kanti uNkulunkulu ngowakhe impela ke lo kungakho nje ngamzwela ingane ngelinye ilanga ethi iyogana wathi unsizeke mntanami lapho uyogana khona ufuna ukuhlonishwa ukuya khona nezalukazi yakhona uyosibula ngemfana ndokunika ngane yomfana uzosibula ngayo lapho uyogana khona ikhona leyo ngane ngiyayazi ngiyibona ngoba lo mntwana wasibula ngayo ingane ikhona inkondo kusho ukuthi uNkulunkulu lesinayo akasho ukuthi sizohamba ngocela ingane esulwini uthi ngizokunikeza ingane ozosibula ngayo kwenziwa uye lokho ukuthi uhamba ukukonekta kwenye indawo shembe kakonekti lutho emhlabeni okomhlaba kungokwakhe konke Amen. uthule bathi bahamba nobaba mkhulu noKhawula endaweni yasemsimbazi wayesehlala phansi ubaba mkhulu ethi ngisafuna umuntu uthulina libalele ilanga wasehlala ethi ubaba bamnikeza into yakhe wahlala waseshaya indwebe wasuka uKhawula ngajubana wagijima wathi uya kuye kwavele kwavuka umlilo lapho lehlezi khona wamhlanganisa mbo phakathi la ngabe lomlilo wabaleka wabuyela emuva wathi sebaleke ephindele emva kunobahamba ukumsiza wabona uKhawula ukuthi ngekenze umlilo monkana matheke ngisho ukuthi ngihamba mina wabaleka wabuyela emva uKhawula phinde yakhala indweba wambiza uthi balekelani Khawula uthi uKhawula baba mbona umlilo ubabesha uthi Khawula lo hamba nawe sonke lesikhathi awamboni ukuthi ungubani amen yonke lakathi lokho ngihamba nanje akamboni ukuthi ungubani mina Khawula imina ngangimezi Moses ngithi mawasondele akhumule mbathatha akasondelela ebona isihlahla somlilo futhi uthi kwakuyimi lapha imina ngithuma Moses ukuba akubatwana bakwaendla angiqala ukufika emhlabeni ngihamba nabantu okamboni ukuthi ungubani indaba sinendaba okungekho uyakwenza kube khona lo uNkulunkulu esinayo wafika kunkosikazi nami ngambona emvithe ngisenyakatho na ubaba emangozi ufika inkosikazi izobika ethi baba ngizofuma isono khona umuntu odla imali yami kodwa umuntu wasekhwelile ngami yami lapho gane khona ingane ngitheko ngathenga abantu ngathi mabamshaya bangambulali kodwa khona ezokhipha imali yami uthi abafana bavele bamshaya wasuke walo bathi abafana wesingenandlela basemnyeka ngokubelwa nathi lo wamuntu basembulala
kanti wamshanje kaveli uza kumvusa lo esike ngikhuluma ngaye uJehova enginaye lo lapha phakathi endlini lapha. Ngesonto angincenge lo mfazi efuna uba ngimhambise kubaba anti mina ngitshena laba abafundisi basenyakatho bahambe bakuthathe bakuhambise ngake ngiwahambise mina. Tshena laba abanikazi balomo sesikuwo ujele bathi jeli cha amphindela kuye lwana abuye lo nkosikazi ukuthi ekuseni ngasonto ngithi ngiyavuka edokotela umbona uhlezi uthe uyitenxe ngengubo uhlezi lapha eminyanga endlini yami phakathi kwami nokhumayo mbuze kuye mangihlaleleni lapha ngoba ngitshena ngathi ngeke ngikusela lapha kubaba mina hambe uye kulaba abafundisi ungubani ngase ngimisho ngitshena ngathi hambe ngubani ujele wathi unkosikazi banqabile wathi ukhumalo mfundisi cha hamba nje hambisana umntwana nomuntu kubaba ayike asesu ngoba uthi ukhuluma endlini ebekuso mase ngisuka nalokho sikazi ngifike ngithi mahlala obala ngoba hlala lapha ubale sangweni ungangeni unganlandeki ngoba uhamba nesidumbu somuntu manje hlala lapha ngisawuthi ngisawukhoza aphume endavela aphume endlini ehle debhisena nihlangabeze kwa abuze ukuthi yini ukwenza njani thina ufuna le nkulumo baba ufuna lokho sikazi useyayazi jobela ndisa mina ngiyesu baba ayike abesembuza ukuthi umuntu uthethelelwa kanjani mfundisi mayibulele umuntu ngithi mina baba kungaphezulu kwami lokho ukukhuluma ngaze ngikwazi ukuphendula kungokwakho nje Nkosi uwe wedwa umuntu wasika mina ngeke ngikwazi ukuphendula abesephe asejike sethi lalela la ungamtsheni lokho ukukhuluma ngokhuluma amfuka umtsheni ukuthi ngithi Inkosi imbusise kodwa ahamba uthatha lesi sidoba tshena laba abantu bakhiphe lo muntu lapha bamjinge khona ehlathini bambeke eduzane komgwaqo kukhona bezomthwa abantu bakubo ngoba uzohliwa yini kanti sekuhamba yena usiyokumvusa wasemasotsha asembabani athwabaza ehlathini lapha athola isidumbu somuntu uyashisa kodwa ufike bamthathe ahanjiswe esibhedlela afika wahlanyanga intatha angakwazi ukukhuluma wavuka basebezwa laba abantu balapha akuba kwalo mfana ukuthi uye lo owayethenga amakhosikazi lonkosikazi uthi ngihlala ngedwa cha indoda yami ihamba ama-traveler nama ngamaloli lana amasu hayi-ke abasezwa lonkosikazi ukuthi lonke kanti nomuntu usetholakele kanti bayeza sebesa kuye bafike ebusuku kuzo lezo insuku bamkhakha bawukhakha umusi bangena bafisa indlu phakathi kuyo ukuthi wahamba nanganyana okwentonzanyana okungaka kwakhe bafika bethungela indlu baqhumisisa ibhamu emnyango ngekaphuma emnyango bamlindile yasha indlu lathi mayisibhoba kwaphezulu sekuqala kwehla umlilo phezulu wabona isithunzi siqhamuka emkhathini phezulu ezulwini sehla siqonde ngqo lapha emlilweni uthi ngabona unyazi kanti lwangena lafukela ngaphakathi kwawo lo mlilo lathi izandla uthi umlilo awuzangibuse kimi la umisa ngezandla umlilo uthi ngabona ukuthi mangaphuma sekhona ngizokufa mamphuma wena ngisefikile mangiphuma uthi nganathi ngaphuma bavele baqanga bathakula waka kanti ispoke kakuyena umuntu akakho umuntu ongaphuma emlilweni kanjena babaleka baxoshwa baphuma kanjalo bamshiya wakusinda kwakho kuba buya azotshela azobika lolu daba lapha amen njengoba sihlezi naye ukude lapha lamla khona izimpi nje besinayo lapha uthi uphombela abantu bami kusho yena lo
ngoba uye lo Bombela kwakhulunywa ngikhumbula lokho kwakhulunywa uye uthi lapha ngiyobe ngimikhona abantu abami mina ngiyothi ngihlabelela kuyohlabelela umhlaba wonke kube sihlabelele bawuhlabelela lapho ngoba ngihlabelela kunjalo namhlanje ngisho phezulu eMelika uma uthi lapha umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhla kabangcele kusho zonke izilimi ezikhona ezisemhlabeni Amen. saba noNkulunkulu maNazaretha uyikawekana izinto angayifuni ushembe yabo uthi uhlomo kimi ubaba mkhulu wathi suka ephakameni ephikelele ewineni kaNobamba yaba ngenyawo bacabanga ukuthi bahamba nomuntu uhamba ngenyawo akahambi ngenyawo lo lapha ekhaya wakusina isigawunasi ngapha lesi singasanti kwalo lapha kuhlezi khona lo musi uthi ubaba bakubhida lapha kubhidwa kwase kuthi kukhona indoda yakwangema neyakwambuyazi ngabafundisi baseLuthela uthi base behlangana ngamakhanda wethu bamukani lo muntu weganga ezokwedusa abantu kodwa baphuzisa uho lesilwane abasakwazi kubo kwabo uthi ngambona ethi qikelele uthi watulelwa ngemezitongo ingane intombazana athi amthatha incwadi yami lapha endlini uthi ubaba uMondla wayesesuka lapho waqonda kula madoda eme wafika wathi ngiyeza ukuthi ndithi shonini madoda lento kade nisho uthi wavula incwadi yehlabelele mntumesenenise enkukhweni zenu uthi avela suka la madoda aphuma eJokola aphuma bahamba babaleka ehamba-ke ephikelele lewineni kaNobamba wahamba uthi wafika emsini kukhona unkosikazi sowagula kakhulu indoda yambona edlula esangweni yamshekelela yathi umuntu kaNkulunkulu ngikagulela umfazi wami lapha awungene ungithandaze yena ngomfazi wami uthi washontshweni wajika wabuya babamkhulu wangena uthi wafika wathi uguliswa yini wena nkosikazi vuka uthi uhloma kwakungasabona noma kubeke ingubo ukuthi kukhona umuntu phakathi kule ngubo uthi wathi wenzani wena wavuka unkosikazi wakwazi uphendula ushembe wathi kangenza ngalokho wathi khuluma mntanami ufuna ukushoma yini khuluma ukuthi wenzani lapha ugane khona uthi wathi baba ngabulala ingane ngaza kwethu wakhombela itshe lapha agqiba khona ingane maza kwabe side ingane athathe imbeleko ayigqiba lapha nibisishona leyo ngane uthi wathi khuluma nangu umyeni wakho khuluma singene indoda isi yayiswa le ndaba wavuka lo nkosikazi wasangenza ingwane nto waphuma babamkhulu wahamba sawashona unkosikazi waya emzini wakwaMathe ewineni lapho kwagula khona umfana wakwaMathe kakhulu wafika kuye kusuka wathi ngizofika la ngaphela kusasa mfana ngizohamba nawe ngifuna ukushumayela le nhla ngizohamba nawe uyangibona mina ngushembe mina igama elisha lethu esalinikwe esulwini lisha ethi incwadi yesambula
ngisho ukushabelela kwalo akufani nakho linjengenhloko komoya amanzi noma bahlakalela ukusho umfula uma kunalokhosi lokho amathala asise amanzi athi angene lapha aphenduka wahamba-ke lapho wafika khona kwamathe mayefika emzini kwamathe kakusafiki yena lo hamba ngeenyawo kwase kufika lo othe uzoqhamuka ngothe uthi uhlomo kwaqhamuka ifu liqhamuka empumalanga lesa linemvunga emnandi lafike lathi khiphi lapha emzini wakwamathe langathi liyama uthi waphuma umphefumulo kumfana lasuka lahamba basala bakuboka lo mfana babophela ngeenyawo kwathi ukhona eNatali lo muntu bafuna ukumbona lo muntu othatha ingane yabo uthi wayehlezi nje othiwe Phakameni wayesekhipha amadoda amabili wathi khona abantu bamakene bahlangabeza hambani nongomana nabo ngasentuthoneni bahamba bangomana namadoda amabili asuka le ewineni emachuneni bayasiba babuza ukuthi uyaphi bathi kukhona isichasi sifuna umuntu okuthiwa uShembe base udaba lwabo sebetshena lapho hhayi-ke babuya nabo ukhanda kuNazaretha emhlabeni uShembe. Amen. uShembe akanayo indawo yokuhlala noma ungalungisa igolide nesiliva ulungiselela akakahlala indelele igolide lakho uphuma kushiya njalo angendle yahamba abantu balahlekelwe bafuna uJesu emhlabeni uthi uShembe ninenthanda ukuphila emhlambeni kaJesu ukhumbula incindezi yendlela yangasekhaya usho ngoba uyena indlela yakuJesu amen ethi indoda kwaMasibuko kwakuthiwa uMasiba ngoba yayithunga ngangini wasikhote yami ngithi manithungele wasikhote sengihamba nombokazi walapha eMaduweni masambe seke sakuleyo ndoda ngifuna ukulanda wathi wasikhote yami sasebenza kwaloliwa lapha estation uma ngifika le ndoda kanti sifika izinto ngokuhamba uhamba uNkulunkulu wayidonsa wayidonsa uthi hey wayekana udadewethu lo muntu uthi emlamami athi mbona into eyisimanga kusuku ngithelele kusuku ngahamba ngaze ngafika esweni engalasi nami elihle ngafika insizwimi nje lesizwe uthi ngiyamazi emhlabeni lo muntu uthi amfikeme wasebuza ukuthi ufuna bani mntanami wasethi yena ngifuna inkosi uJesu wasethi dlula wamkhombisa athi hamba lapha uthi ngedlula ngaya khona kuxoxa umuntu owakade sefile watshena impilo ukuthi uNkulunkulu ubani uma efika lapha uma amelunga baze bamnaka bayigone izinja phakathi lapha endlini lapha behlezi uthi ngabuyele emuva uma ngifika uyambuza ukuthi utheni uJesu kodwa uyakuwe uthi-ke angangabanaka ngisho ukunaka Nkosi uthi waphendukela waphendukisa amehlo wabhekisa empumalanga uthi kwavele kwavuleka ikaphe enkulu kule ndlu zehlukana phakathi zathi ufuna ubambona phakathi uthi wasengawangena phakathi kule ndlu uthi kule ndlu kugcwala abantu abagqoke ingubo emhlophe bodwa
uthi sikhokho ukuthula ukuthi duphakathi uthi bahlabela ukhona ngobani kompongela ngasokunandi kabi ngangasafisi nabambuyela emhlabeni uthi wabuya wathi amphindele emhlabeni uyotshena abantu ukuthi imini engilahlulweni. Azangagule lo muntu kwakusena isitimela wathi babamkhulu njobe nihlupheka nje nisuka lapha endeni ofika ntambama eThekwini khona isitimela esizofika esizosuka eThekwini emini ngabo 10 sifike la ngo-12 sibuye siphindele solala eThekwini kade uthi uma uye eThekwini ukhubela ngo-8 la ufika umeke ngendlovu ngula kugohlo zomalahle ulinde isitimela saseshoko asizofika sizowohlo zamalahle kuba siumlilo sibasiwa kuzokhushuwa isitimu. Usenza kwenzeke emhlabeni. Amen. Uthi baba unyuzi kakhani uthi ngo-1927 uthi hamba naye emPhekezelo esuka kade ehlala lapha entabeni zaSongoya wahliya kwaHlangaswa wayedlula kwaHlangaswa uphikelela kwaMthetho lapha afika wama khona esangweni kojele iKhontuli uthi wafika waphenduka wabuka eMpumalanga wasethi ngibuka lapha bambone lokho ebuka esandleni basebethi ubaba ubuka kanti esandleni wasethi ngisabuka ngibuka abantu abesakho abantu abesakho ilanga balibeka lapha esandleni uma ushumayela ubuke lapha esandleni sakho laba bantu boba ngabantu abayithandakho kakhulu bobe sebahamba ngemoto umuntu sobe sesibukise imoto ezobe sehlele kubo usothi ngene esontweni abenaphointi yaseThekwini ngo-4 wena ubamba inkonzo kuze kushaya u-4 agcine sekuthuka lo muntu la uyogcina ungasewuke umfundisi usuwumuntu nje le nto akayivali kona khuluma ngandaba wasekhomba indawo la eYunivesithi wathi lapha nakuzokwakho umusi watabami lapha omkhulu uthi-ke uma lo musi ungawuba khona ngoba kasuke khona esizulwini uzoba khona lo musi lapha kufunda abantu umhlaba thina abashombesesubuyisela kubantu kubanikazi bawo wathi uma kungenzeki lokho sikhakhana ngoba kasuke khona esizulwini uthi wamfunde incwadi kaDodolo noma 18 wathi ithi nginifezela umprofeti kubafowenu onjengawe okhuluma egameni lami kuyokwenzeka njengoba eshilo. Wasethi konke lo mzole kwaMpukunyoni igama lawo wathi wakubheka uSulu wasethi nalapha ngoba kwamkhwanazi igama lo musi wakhiwa lo wamusi uze wakhiwa ngo-1960 sengiyindoda nje nami kodwa ngangakafiki ngo-1927 kodwa uze wakhiwe sengubuka unayo le ndlu kuthiwa ubheka uSulu eTrinity Eden kwathi kwakhiwe indlu enkulu lapha kohlola khona lapha kuba kuphasa khona eJutin igama lawo kwaba wabheka uSulu. Indaba esibambene nayo emhlabeni. Amen. Uyafika abantu wadlula emfuleni laphana wafica inkomelele phakathi emanzini izoqedewa abantu wawela lapha bathi wawela emfuleni wafika ebhuluka lapha wawela wasebuka le nkomba bathi wayibuka abantu nampa abafazi behlane ey'ndishi baqhamuka phezulu wathi enkomeni ulaleleni na ubaba lande wena bazodla wena lapha eyafuka inkomo yama ngeenyawo yahamba phambi kwakho ikhuphukele phansi
indaba esinayo ileyo kaShem. Kayiboni futhi. Amen. Kayigugi. Kayigugi intsha nje iyobantu abazokudlula umhlaba. Kufika inkosi yasekeleni kuhlala ubaba uNyazi esihlalweni. Ethi amphakazi yami njengoTata ungisekosi enkosini kade ngibona le nkosi ekusuku. Kade ngibone kukhona ilolo elikhulu elingake lengoba emhlophe. Iliphushela manje livele yalithi ngasandla. Laphenduka lagijima ligijima emkhathini. Wathi uNkulunkulu lo Tata lelizina la. Kade ngimbona emkhathini lapha esulwini. uNkulunkulu engikhombisayo nomsebenzi wakhe. Uphethe ingoba emhlophe buka ukuthi bangana namhlanje. Awubani ongayiphethe ingoba wena sesiya ka unayo ingoba emhlophe. Uma unebhadi unesisiya sempabala nedesho umbongi la. Ithi uma unomshopho wasisila sempabala uyawulahlekelwa uNkulunkulu emehlweni akho ungamboni. Amen. Uma kungena uma kaNkulunkulu ukuthi sonke ngathi uNkulunkulu angaselekelela ngoba ngeke ukhanda uma uthanda uShembe uyonikwa uya ukuba athanda uNkulunkulu lo ngamhlebi futhi ngiyanixoxela ukuthi ningabajwa ukukhuluma ngaye uma ukhuluma into ephambene kungakhulumi ngoba uyothi ufika ngaleli ilanga ngelinye ilanga uthi uyafika ngoba wena ngikade ukhuluma kuya direct kuye uyothi usufika kuyafika kubukela lento kade uyikhuluma ngayo utanthi akayazi uyayazi kufika uLuka wahamba nomfundisi umlungwane bathi ambaphekezele ngibase kubaba bethi mina bathi cha sizonke inkosi abantu bakwaMpukunyoni bafuna ubaba ukuba kafike adlule njalo lapha laba udekudla khona uThuma ngithi kubo senzodala wona lawo chaos nina lapha futhi na nithi makahamba uma lapha kumiwa khona njengoba amaphekule engakanjena nohlaba umkhosi wokuthi makahamba uma bawulungisa lapha ngoba phela lapha edilobheni ufika eminyango esitolo amekhona kufika inkumbi zabantu sebeyamazi ukuthi usalama ngathi mina isolo nginovalo madoda isolo ngihambela ngasuka la ngahamba la ngithunywe inkosi uSwelibenze waseJudiya wathi ngicela uhambe uye enkosini le kwaMpukunyoni le enyakatho eMamfele kuba ngubani ngubani loqopha imvunulo yayilapho inyanga yesizulu isuke emseleni ngathi hayi sitshani icebeli ukuthi nihambe ngathi mina lalelana okungcono ngizoniphekeza yamani izovuma ukuthi ubaba hambani esikamba manga sithi ubaba inkosi yakwaMpukunyoni imnika indaba hambani siyothi ubaba kungona sisho kanjani uzovuma ubaba hamba ngoba lapha akazofika khonje ndawo ukuthi makamele uzolukela ngamehlo ukuthi uzoma kanjani bese ngihamba nabo ngiyakuye aphume abese elanda uluke landa lokukhuluma kade sokhuluma bese ekhuluma lokho ukhuluma angigcina ngabo anitshela khona ukuthi masikasiqamba manga sisho ndawo kanti uyangiso imase ngisuka sesihamba athi kulungela ngiyabonga inkosi inibusisi nibo ngikhomboza mase ngifike kuMeyi mhlambe sohamba siyobona lapho ngolwesithathu hayi khululeka ngani nathaka kabili ngihamba nalapho wasememeza wathi wemjani uthulele nokhuluma ngathi baba bemphekezela la wathi awuphaphezela ngathi wakade ufundisa laba abantu entalo bakade ngathi baba uma uzofeza lento yakho babala abantu ngakho uzomaliza
akakho umuntu umuntu ongafani nabantu. uNkulunkulu wazenza wena ukuba bafana nabantu uzohlala nabo. Besho ukuthi ungahleki ungakhulumi ngaye ngiyabaluleka ehlezi ngale laba phakathi into eyodwa inyanga yesulu yasibiza nomathonsi yakhuluma intombazana ogana kwandunakazi manje wathi ayiyosibiza kuyisabatha ntambama leni isulu entabeni bathi hamba izimathonsi nomjado bathi ukuthi ngiyababiza abesala usethi umathonsi sisendleleni mayabona njalo asicele kubaba ukuthi azingcona sihambe kusasa ngaze siwasuhamba siyoshelela siwe hayi sihambe afike engane ithi ubaba iyosibika ukuthi sesifikile ethi ubaba ngifuna uba nihambe ngifuna nithatha nomsonzi wami nihambe nawo niyokuhleli ebesesho umathonsi lokhu ukhuluma engane ibuyele emhlonjana ingane ithi ubaba angaphenduli ubaba athi inkulungwane bathi emthini ngiyabonga inkosi babusise kanti usinike isibusiso sokusilahla ngoba ungathokozeki ukuthi uma uhamba wenza intembi kusuyothi ukuthi bakubaba baba ndoke intethelele athi kuyahamba inkosi kubusise awazi noma ubuzise ukuthi amehla avule kwesikogweni noma emlilweni alikho elinyazo olisho ngoba uzofuna inkosi kubusise sabu wathi uyabona ukuthi baba inkosi nibusise amani safuke kuseni ngasonto saphekelela kubaba hamba phambili emathonsi uma sesidlula lapha ngegqomo lelihlala lapha lamanzi abusisiwe iphuma inyanga yasole eminyango ethendeni yakhala ethi sekuyimi phambili hlehle emva funa ukuqhubeka umathonsi nami athi ngiyabeza ngikhuphuke mbambelele etshanini ngikhuphuke kuwe athi ubani lo othemele ithuma nithi kuye nifuna ukuhamba kusasa umathonsi wahlehlela emva wahlehla ngenyawo ufuna ukusithe angabonakali abesembize ethi mathonsi asabela lapha phansi athi uhleshelani ngoba ukabuyela umshado qala lokho ukhuluma uwe wasala icala ke laliphela ngaso leso sikhathi ubaba inyanga yaso wathi 5 rand hlawula awu nganhlawula athi ngiyabonga inkosi nami wasala amadoda hlawula uqa waqala ngomshado lokho ukhuluma qala uwe manje ziyenzeka izinto lapha iyo leyo nto ekhona namhlanje ayikhenye ufakaze enhliziyweni yami laba abantu engibabona lapha nje njengoba mbonga la ithi ngo-1979 ithi Zandla Siselina yathi Zandla yathi ya sengubambile umhlaba ngubambile manje umhlaba wonke uphakathi la ngimi imini umphethi wembenge wathi imini umphethi wembenge embenge ngizophethwa yimi wathi kuzofika abantu abaningi nebagade beza nomthetho ukuba bazobulala umthetho kababa bazofika abafundisi abaningi wathi uma wagada wafika bathatha ikhundla zenu benze ukuthi ukuze bangene bafakele umthetho kahle bephethe ngama abantu bayifake kuleli bantu wathi indlela yakubaba nendlela yakumnewethu imina manje ehluke lokho ngonibona ukuthi no yakubani ngoba imina ngoba ngimemahlukana ndlela wathi mina umnazi womhlaba manje wathi uphakathi umhlaba ubanjwe ngezandla wonke manje
wathi uyaqoqa umfula uqoqela elwandle ngaphambili lapha kuthiwa lapha awaphikisani nalokho kodwa yena uzohlunga khona. Bangikhuluma lento emlonyeni bafuna ngikhulume ukuba phakathi. Mina ngiyangikhohlwa umpho. Ngoba uyafika. Lapha ekhaya safika kwangombobo. Awungekho lutho. Nalama komiti angaka ingekho lapha. Bawungekho lapha. Uthi umzukwane bekucela kuye. Wathi leli bandla libamba kude. Laba bafuthi bafuna ukubakhanda manje into abazokwazi ukubahlangana bakhulume ngayo. Ngoba into abahlanganisa abantu babahlanganisile babehlangana emphakathini behlanganisa icebo lokuthi makubulawe unyanga esulu. Kwathi ngelinye ilanga inkonzo ekuseni yaphathwa ubaba ilanga emkhadeni. Kwathi emini yaphathwa isilwane inyanga esulu. Yathi ngiyamuzwa nje khuluma lo mfowethu ngokuthi nina niyathakatha. Wathi mina bonke abathakathi mama sengifikile ngibulala nonke. Basuka lapho badala icebo abahamba bamkhokhobela ukuba bahambe bayephakameni awukhishwe esontweni. Badala icebo. Ngake ngayibona kwa-1958 ngqamana naye eSteng isafundisa kwamaphumulo. Ikhuphuka lapha emabhasini akwaNondwayiza kwamaphumulo. Ishayisele limhlophe. Ligcwele lensizwa phakathi kulo. Ihamba uma ukuthi uhamba umnikazi weso. Ngiyayikhumbula ithikime woye kuhamba ngathi wena mthathu ngathi ungathula ade uqika ulahleka. Hamba ulengisa izandla ibheke phansi. Uthi uma uhamba uthi uhamba uvume wayeshendlini esibizele endlini kumathonsi kuyimi kumathunjwa kumahlala. Wathi wena mfana ngizokuthuma ngizokunika ibhasobhelela ikhaya laseJudiya. Mfuna ibhasobhelela ikhaya. Uzohamba nawe sebuza ukuthi umfula wami lelo kwaguqa umathonsi wathi baba umkhukhuze nomlalazi. Wathi ya mfuma uhamba ngathi thonga ngathi ulahleka hamba ulengisa izandla ibhekise phansi. Wathi mfuna uhamba ngoba mfuna ukukhuluma utshela abantu abakashambe yonke le ndawo. Uhamba uzoshaya imvuzane ngoba nomgwaza khona. Bengangena moto kade ngihamba ngenyanga. Ufakazi izinyawo zami ngihamba lonke leliselo kwaMpongo samali hamba ngenyanga. Into ngoshaya phansi esiphezi kwaShangasi. Kusho uNkulunkulu wathi ngihamba. Baba ngaba nje ngabafana ngelinye ilanga enginike imali ethi ngihamba ngizofuna umnyangweni.
ngithatha umnyangwana ahamba la ngensimbi zokukhanda isitezi eJudiya. Lesi sitezi esikhandwa wasibhidliza ubaba lo wasiqala ngokusha sakheka sesikhona. Bathi kimi bazokungidubula abakwazi nokuphatha umuntu imali ushembane kumuntu ongasebenzi imali isetshenziswa kuyibona abasebenzayo. Ubaba abanikeze imali bahambe ngangakwazi nalokho kukaKhasimi. Yothi ngoba bahambe bangabe bikho emsebenzini ngakusasa kanti bahambe bagibela hamba bayashona ngapha ngaseThekwini kuthiwa kuseNorth Cape bakodlala uKhasimi. Khasimi kuyisho yonke imali ephele babuya izimpi kababa umsebenzi kababa umile ngoba mawudla uKhasimi uyingozi win and lose. Uyodayisa ngumfazi wakho. Omapapa malala patini batala ileo. Ngoba ubuye ufukuyeka mayikhona phakathi nemali uthe ngoba ngithole imali engaka ngaleli yalanga. Hayi nje sinzoyibamba ke manje. Uyafaka sahla phakathi nokusekhona ukuthi imali. Ucabanga ukuthi lo luthini. Ayisekho. Bantwana bakaNkulunkulu. Ayikho into engenzeke lendlu. Ubaba mkhulu indlu yakhe yayilapha. Ayihlala la. Wathi la kuhamba kube nomfula la. Abangansaya la. Waqhuma kubhoka khuphuka xa kubuya ngale. Wathi waqhubhatisa lamakhehla lapha ekhaya. Ngale lwandle. Wavala umlalazi wama. Kawaza wangena la. Wabamba ulwandle kalapho. Wathi umfula yonke kwathi ngqi. Wangena phakathi. Wabiza laba baphathisa abaqathi wathi maseqedile. Wathi uyabonga emfuleni. Wangena amanzi abulela amanzi anganelwayo. Wasephuma sekhuphuka. Wathi mayikhuphuka ehlabathini zolwandle. La selifikisi la lathi isilwesulu sesizwakela emhlabeni wonke lesulwini bathi wahlaba phansi ngobhoko wathi lapha sesidonsa amanzi thina boshema. Kuzoba nomfula lapho kunomhoshana lapha elwandle othe okuhla umlalazi. Bekunesize basaphi. Besizo kukwashembe. Sinamanzi amhlophe. Kwathi lapho wagwaza khona ngobhoko kwame ulolo khona. Kanti sekudala kumthombo wamanzi azophuma akadalisa isiba lesi. Ubani ungawuthatha lokho ubhoko ogwaza phansi lapho ubone ukuthi kuzophuma amanzi phansi. Ukwazi ukukhanda umuntu shema abe khona. Ukondoda yakhona lapha eMtshebheni. Kula madoda ayikhona uJadu. Wahamba uthengane yomfana. Uwe bawuthengane yomfana. Wathi umngakho ukhuluma kunyanga usekhulele unenyanga entathu. Ukhulela ingane yentombazana. Kodwa sizohamba ngoyishintsha ngoba ufuna umfana. Uzoshintsha kuleli kwayo. Akakho ngashintsha ulili komuntu ngaphandle kaShembe. Amen. uNkulunkulu nje ohamba nganyalo emhlabeni. Sibona ingilosi phansi sezikhona
bathi phakathi lando qhamuka ifuku kube phethe ibhamelong bethi bazokumdubula uzobulala abantu bathi babheka babona ifu engasabonakali kahle ifu selimgqokile kodwa kuphuma ingilozi phezu kwekhanda lakhe iyahlala iyadlasela uma bembuza kazange abatsheni ukuthi ubani bathi sitsheni ukuthi wena ubani kanti wena bathi bafunde encwadi kaJohane 1:51 ethi ngiqinisile niyobona izulu livuleka kuyokwehlisa izingilozi ziphambana ekhanda lendoda nayo umuntu awusho ukuthi zophambana ekhanda lomlungu akho ngilozi kaphambana ekhanda lomlungu ngoba noJesu noma zazikhona ingilozi zakhe kwakungabantu abelungu bahlangana usho njalo omunye phethe inkonzo lapha ngisemngcwabeni womngani wami uthi abelungu bayijale ke yabona ukuba baba behlophe ngokusonga abantu zonke izinto ezimbi bayibiza ngomuntu ngoba umuntu isizwe abasizondakho ngoba vele isizwe sidala sokuqala ithi indoda yakwandunakazi laphana ithi hey yayikhola leya ndoda ibisiyoni ibihambe epapatiselwana prophetisa abantwana abasala empini lapho babamkhulu washawa khona eNakhuzeni la kwesokomhlongo lapho wathi khona kumoyazi wathi moyazi masami kukhona okusapha baphendula ndoda yathi ukubona ukuwe mina kangaze kubona ngangwasikho wangendlela mhlawumbe wahamba wayoqoshwa kwamathonsi lapho wafika ukuze kuthole igama laseVunzitha wamathonsi Thishembe wena nkosi yesizwe wena isithi uyayifuna umuntu uma ungafuna umuntu na yayisimnika igama lokuthi useVunzitha ngoba wathi laphana wathi besakhuluma naye kwafika isigijimi kwathiwa khona bekunomshado lapha umshado awusaphuma lo muntu intombazane sishonile wasuka waqonda khona bathi wafika ehamba ehlabelela wathi uphi lo sabukokhala phuma yavuka wathi phuma ngamkokhala sabukokhala wathi yavuka Amen. wayibamba abantu wawuya ngesandla angenana isibaye bakhipha izandla abantu wathi umhlaba ukuthi unguNkulunkulu le ndoda yagijima yalahleka bayishaya yalahleka bathi yaphelela la khona ongeyabambonanga bafika lokho shushambuhluphe emhlabeni maNazaretha ukube siyazi thina uNkulunkulu osixoshise siseseduzana kwakhe ngabe sinikani uthando afika uMonyezele ukuze aqhamuke ensimini yakhe owathi ake muze amadoda uma umuntu elima insimu uthi uyahamba umfice ebuyo lensimu yakhe ngisho kusuku eyigadile ungathini ngoba ushembe ngisho ungambiza kusuku lo njengoba sina ufika liqathatha lapho usunenkinga khona ngoba insimu yakho igadile kukhona ngevele amase abantshontsha anhliziyo zabo azikho kahle la khona lapha ekhaya kwakunenkomo ya bemnikeza nabashana
manje yayihlupha baba sebelidale lento abake belusa bayazi ukuthi inkomo uma beyihlupha besenza njani besiqinga lapha kuhlangane khona ihlahla sifake khona sikakele khona sishaya kanti bashaye boshaya lenkomo ndiduke ihlaka kuye lapha bathi wahlezi khona la athe kunomthombo wakho kadula lapho omkhulu kwafeza izisewu isithi wathi nansi ingane zakho mthathu sezimnibulele ngento bathi omkhulu hawu ngani uhlezi nami ingane zami izikazikho lapha uthi shawayiza khona into eziyenzakho zishaya lento ayibayishaya izoshaya mina kwathi uma inkomo seyingena bebuya nazo sebeyifaka bathi ake sisukume sibone ukuthi kade beluse kanjani laba bantu wasuka wami watholakala inkomo phambene imfimbo emhlanje wathi nansi induku kade kushawala bebeshaya le nkomo ngayo njengoba ihlala kimi nje kodwa into ebaluleke kakhulu ukumesaba uNkulunkulu uwedwa hayi ukuthi ungasaba ngoba usubona abantu mesaba uNkulunkulu wakho uwedwa uyasithanda uNkulunkulu useshiye ushintsho kwesihlanu eshithi ibhanti esihlanu aqoke amasudu akhe washintsha ibhanti waqokila washintsha ibhanti waqoka inyanga yesulu washintsha ibhanti waqoka uthungo lwankosazana inkosi yokuthula umoya oyingcwele ufuna kade ukhona isona umuthi uma ufika kuyo ukhala athi ngizokulekelela lento ngizokulekelela nayo akhipha iduku abambe emehlweni athi yakulekelela ngabe uyakhala ukhombisa uthando khombisa uthando uqeda ucabanga kuwe kuhlukana nokucabanga ukucabanga khuluma na wambamba khuluma ngante yodwa kuphunga ungahlebile abantu ngantabele ngangena moyasi lapho baba kade khona anginomfundisi wasoma wangena etsheni sihlezi-ke ufika unkosikazi omncane ulethe idokwe uyafika uyalibeka ngithi hhayi hamba ngizophuza uthe angicela ukuhamba nezitsha lesi masukhethile sengiphuze ngiqeda idokwe ngithi hahamba ngisamemeza umoyelasi kawakhe ngaphansi la ngasansi kwami umoyelasi asingaya esansi abafazi bayahlupha bafuna imali ngolwesihlanu namhlanje uma uyezansi bazokufuna imali bazothi bafuna imali yasabatha kanti lokhu ukhuluma lapha nje sekungene kuyi kwaqhamuka nangigabuza nangamva kwami iphoyisa mfana bafika wami ethempelini nathi umfundisi umthatha ungaphi lapha ngithi mina ngikhona uthi uyakubiza ubaba ngezweni ngoba angaze ngisho lutho umuntu nobani uthi ugabuza ubukade unobani uthathe nginomoyelazi uthi uyangibiza ubaba uthi wasani kuye nababeli ngimlandela ugabuza sengiyakubala angiswe sahamba phandle useqhugwaneni athi ubani lo hamba phandle uwe umtshati ngithi baba yimi inkosi kangazi ukuthi esulwini sengenzeni ngimfike emnyanga abambelele kanjani kuvele umlenze kuphela lapha emnyanga eqhugwaneni athi kade uthini lapha ngithi angaze ngisho lutho baba
Mbuzo ukuthi mina kade uthini lapha baba kangaze ngisho lutho abe sethi babuka lapha emsamo uyambona lo muntu ohlezi lapha ingilozi akade kulalele khuluma yakho yakade khuluma wena usho ngani ukuthi bawuzokuthi uhamba uyonika ingane zami ukuhle sanza kunawe yona imali ngithi mina awu baba incane ukupasa uJesu lwe Amen. abe sethi me hamba esazwe hamba ingane zami njengoba uthi kawuzoyini ukudla nje uthi zodwa noyithatha ingane kawusana nje uthi awuzoyini ukudla la anike phepha luligoqile athi hamba esazwe ingane kanti qaqanga ngaze ngathika ngasho kwathi sengisilapha ngendlela ekhuphuka lapho ushona ethempeleni ngase ngifula ngingekho moto nalithola ukuthi linento phakathi ngase ngibala sembale ngizoyinika laba hayi 81.5 ngase mbalo 5 ngathi mfika dokotela ngase ngiqinile ngabuza ukuthi nidlani la nidlani bathi akukho lutho nona sinika ngemali ngase ngipho 500 banika ngithi ngaze ngabatshena ngalinye ilanga ukuthi le mali nginike ubaba bele amanga sabatshena ukuthi ingane wathi lena ngifaka phakathi ngaze ngahle entabeni ngimi kahle impela ngisho ukuthi ungakhulumi lutho uthakalwasi uyakwazi konke kade ukukhuluma ngakho and twice ngake nima bengicela uNkulunkulu ukuthi akanikele ube ninika lokho ngikhuluma kade ngokukhuluma hayi sekufika la ngemakhona manje amen kusekuninga akwenzile wathi sohamba soba lenkomo le basithi inkosi yabaswana kuzokhuluma wena mjadu kubaba kanti sifike lapha esabathini eDanhouse ekuthema sihambe siyobuka ukuthi lapha basebeqedile lokho abakwenzayo bafike basincenga basifaka endlini babasinika izinto ezinhle bathi nami samtshela ubaba ukuthi kakulungile uzosuka ngesu baba lapha saphuma sahamba busuku safika ngo-12 ekhaya sahamba sadlula eMnambithi sajika eMnambithi sehla safikela ebuhleni bathi kuzokhuluma nontweni ubaba ukuthi inkomazi sithola kanjani ubaba siphuma kusesesalambe uNzimande sihamba noNzimande yena besishayelele ikhumbi hayi fike kudinga uqawuda avese ngoba sengiyamasafi yaqondana nesibhobo amfihle ukuso avela athi esebhekele umtshado akuphelile lapha kusuka nesuka khona bese ngiphenduka mbuka laba abangihamba nabo kasekho samuka kuba bonke sebengakwazi ubaba sefika nami ngedwa ayikho manje indaba ngisho futhi kuba ngithi mina baba welaba bathema mangithi mina kuphela azaba ukuzukusho ngoba ubamba into besikhuluma sile eDanhouse yoba ngithi nje wajwaya ukuthi noma uhleze endlini yakho umfundisi wabo wathi kubaba mkhulu wathi unkosikazi ngiyahamba ngiyakulo ngifuna ukubona lo muntu ofikileko udusa abantu lona singabafundisi sikhona udukisa abantu bakithi uyafika laphana ubaba mkhulu wathi mafeke withi sho njani ngaso isikokwe wathi ubaba mkhulu mafeke withi obampheke inyama bampheke amathumbu nkomo yangaphakathi laqoba lafungwa le ndoda watholakala ukuthi ufake esikaleni
akazi ukuthi ufake esikaleni ngathi akakho ekufundiseni. Wayesethi baba mkhulu khuluma phela ndoda lokho ukukhuluma cha Nkosi kaze ngikhulume lutho uthi ngathi lokho umfazi wakho bekukhuzwe ethi ubuthi ngakathi uzokhuzwa umngakho. Yabidwa uqobo. Ubuthini wena ngathi khuluma nomngakho? Umngakho azathi uyofunana ukuhlupha ngani lo? Ukhuluma uhlezi endlini yakho. Uthi uyawushemba. Ufuna uzomiyekisa lento ayenza khona. Igama lakho ubani emhlabeni? Akakho wakhona khona ufusa umntana amasonto amabili efile engaseka senephuma amvusi usho njalo angixoxela kwakusekhona umfundisi ungubani omdala wasePhakameni unkosikazi wakwakuJulayi wacela ugoduka uba ahamba ekhaya wathi uhambe nenkosi mntanami kodwa makhona into efika ekhaya woyithatha ubuye nayo lapha kimi kanti usho nje ubaba mkhulu kamtsheni ukuthi uzobonana mathi aqhamuka ekhaya bona abantu bami esigekeni kuba kuyambiwa kumbe uyithuna lengane yakhe emva kwezindlu angene endlini afike ingane yakhe lemboziwe lapho sebakhubakala nondawo kumulaza befuna indlela ingcozo azingabe bikho umnyeni wakhe akakho abafowabo bendoda lapho lo mfazi wafuka la ingane yakhe amagqozo wayithatha wayigona waphuma nayo zaya aphikelele isitimeleni eteshini wawugibela naso isidumbu sengane yakhe ngokuthi kusho oyisi ukuthi wothatha ubuye na wana bathi uzoboshwa ukasigibela isidumbu kanjena abelungu bambona lo nkosikazi bamthatha bambeka ehlaleni lezi eziwuhlazo osekeni filazi bathi mashale yedwa khona nalesi sidumbu waze wafika efinikisi wafika efinikisi wehla washona ePhakameni. Yabonga abazalwane zophe umvuzo wenkosi inkosi izibusise.